Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Биздин каналдан мекендештердин жаңылыктарын көрүп туруңуздар. Бул видеону сөзсүз түрдө WhatsApp группаларга таратыңыздар. Орусияда жүргөн ар бир мекендешибиз көрсүн. Паспорт. Вот смотри, женщину, вот которую ты обманывал, да? Вот смотри, кого ты что обманул. Ну сколько ты людей обманул? А? Ну сколько ты людей обманул? Сотные люди, люди, да. Все это фальшивые. А? Сколько ты людей обманул? Давай еще дам. Сколько обманул? Скажи честно, здесь на сколько тысяч у тебя это? Не знаю, честно. Как не знаешь? Честно не знаю. Завтра я наберу все вот группу. Да, ты обманул, да? Вот сестренку обманул. Да. На 100 тысяч пошли. Все, А у нее мать мягкий и в больнице сестра. Вот ты вообще... Она беременна еще. Ты думаешь, 20 что человек депортировали, ты понимаешь? Просто вот смотрите, ребята, вот кто вот этот человек должен кому, да? Пока он здесь, он никуда не денется. Громко скажи фамилию лучше. Замирбеков Камиль Замирбекович. Вот его паспорт данные. Вот с этой стороны. Все. Мен аспандан издеп жүрсөм бейишти, апакебай, таманыңда турбайбы, дүйнө, байлык, калгандары мейлеле, апаларды өлбөс болчу кылбайбы демекчи. Апалар бар дүйнөбүз жарык, апалар бар үйүбүз жылуу, апанын жүрөгү баланын жүрөгү менен кошо согот. Бир гана апа бар, балама көз керек болсо берем деген, жүрөк керек болсо берем деген. Мына ушул сыңарындай бүгүнкү куттуктообуздагы балдарым деп жашап жүргөн ааламдын ажарлуу айымы, балдардын мерим энесине арналат. Ош облустунун Өзгөн районунун Кызыл Тоо өкмөтүнө караштуу Ак Кыя айылынын ардактуу тургуну апакебиз Кашиева сонун бөнү Кутман курагы 73 жаш өздүк майрамы менен куттуктайбыз. Ошондой эле кош келген апакебиздин чеберелери Байнур Дамирдин да туулган күндөрү менен куттуктайбыз.